Angasa lockdown se mo hobudori aduda ko yum da leiraga online class se mo tawna bo horse Yang wadoida handak chahi ju chat ki khang oroi ne hore lockdown na mu hore lockdown na mu hore lockdown na mu hore lockdown na mu hore Jahi amadi lem na makri handak jahi su amuk hore generation amadi ut on kri handak nagari bu thok laga ba migi wari di la ta thamsi ekoi manipuri afau balam ni amai bi kaya su leiri ngasi fau pa pa ngam di corona वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे Jin ka kumbana lab leibana corona bathing bangam gadara ngasi suka bi haying suka mi ka bi kaya ni action ekoi punsi huran punsi ekoi imungda huran sasi ekoi sangoi da huran taksi corona kari suki banati police ka tiraga loire kali banangi wakal duna di katai bathing bangam bani corona gi mafa se do ni oiraga corona din no nya sindok pata bani lockdown na mu hore lockdown na mu hore lockdown na mu hore lockdown na mu hore Samla le khoi tapna makikani leina kaya kaiba khoina pami kaya miyum se ba greenhouse gases malem do re climate changes sachidi ware oxygen bangre wala du tola la ke leina chejam to ki ba sop kaya lai ro khoina na no ho na wa na hingli koi punsi haidi noi su ya de noi su fatte noi na puning ba kun ba chatting ba chat ba kuning ba koi ba wa pli khoina pro ko noi na hera okay Jing the bungam de tata bungam de na kuina shimba policies la corona ming da la lule kanti na kuina corona ya na lay ba election manung da corona ude na kuina to di pangya de ya ba fagi to ne amu saw kini asem ba hai ku saw ni ba ibra lockdown na mu hore lockdown na mu hore lockdown na mu hore second wave is arrive lockdown na mu hore yeah I can do my things right market prices rise yeah broke people going crash second wave is arrive yeah I can do my things right market prices rise